Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Napasardengak ken napaatrasak managnemi. Idi ta makitak na mismo. Ti lalaki managnemi inig kaman na tagsumbang na pingping iti may sa nga babae sa na inamalan. Nagbinisito da. Naglips to lips da managnemi iti kaaduan ti tao. No mampegaslawan ti mangikaskaso kadakwada. Ngem siyak ti nakaasikaso kadakwada kabuta nakariknak nga dagos ti pampasakit. Kabuta ti lalaki, iriday tang eksena manunemi ket awan sabali no saan na ti boyfriend ko nga ni Ronnie. Nagsakit, kaya nakasaksakit manunemi. Nagsipod tinay matangak mismo, ti pananggulib kanyak, ti lalaking ipatpalig ko. My boyfriend, first boyfriend, manong nemi. Jack pulos pagarupen na talaga. Dahil tang eksena. Malaksid gayam kanyak, kita da sabali nga babay ti biyag ni Ronnie. Agtalunton nga tuwan ti relasyon mi. Tagbasbasak pa lang iti kolehiyo, iti kursok no edukasyon manunimi. Aging naggraduarak, kada mga isurusuruak kitan. Nga ni Metroni kat may isa nga accountant nga mga opisina manunimi, iti may isa nga bangko. Saan ko nga patuloy pa manunimi, iti napangimatang ti kahit ko gatangan, nagdadrasa kon nga nangalat ti tricycle ket nagpaitulod akon manunemi dito balay ket inagdiretso kinisilid ko dito yun tuloy ko tinagsangit nagsangsangit jak mga watan noan niya tinagkurkurangak kini Ronnie mabisito nakmet marakop nakmet ngam saan nga ti publiko uno day jakadi nga babae ti makaited iti amin-amin na sang committed kay ni Ronnie. Nakurapay kam lang manong nemi sang kasapulan sang kaapoyan ako nada nga dayta ti kapunan no apeng ing karigatan datatang kininana nga napagbasa nga nagbalinak nga maestra. Ako nada nga ore ka sa nutrigat kinakurapay no amute nga salamatmatan ti dayaw tayo. Iso nga never nga ited ko kini Ronnie ti amin-amin ko no saan kami pa nga nagkasaran. Dito nga tati kapuna, no apay, nga dapat sa bali nga babae ti biyak. Namuan datatang kininanang tinapasamak, namuan pa'y ni Hilda, nga padak nga maestra, manunemi, kat kunada kaniyak, nga rumbeng una yan nga isinak sunan. Tas naman ti kunak manong. Ngam kasanon, no dawat iti another chance. Manong nemi, kamalman, dahil nga kabigatan na, tinawagak ni Ronnie, tapos makapagsalita kami. Tinamag na no sa din, no? Same place, tinta pag daytan, dinamag na. No? Iti plaza. No sa din, no? Nginaklong ka iti. Sa diyan pagsalitaan ta. Idada kami manunemi saan nga mabay kanyak tadyak kahit gumabay ag sangutak. Dinamag na noon at mapaspasamak. Agsinatan. What? Agsinatan. Nalawag na itangan mo. Nausang kagang ang wakas ta. Agsinatan. Ngam apay. Na matangak ka mismo, ti panang bisitong, panagbinisito kayo, iti babae, iti mall, iti malam kalman. Nalipatak lang aming pinicture kayo, ngayong video kayo.
Saan ka nagulbud? Ang mga no, kaingingas ko lang na sanak na nagbidot. Sika. So nga di kahit kukit aminim. Aminim, Ronnie. Sika tayo nga lalaki sa nga di. Malagsid ka niya kada dapat sa bali ang babae ti biyag mo. Well, Maribel, kwa, awan ti sa bali nga patpatid ko na sa nga sika. Sika ti patpatid ko. Diya kahit na diyang babae. Gagangin lang ti may sa nga lalaki nga. Gagangin lang ti may sa nga lalaki. Nga malagsid iti may sa dapat sa bali. 2, 3, 4, 5. Kasta. Diya kaya ti kasta. Nga klase ti lalaki. Diya kaya ti masaktan. Diya kaya adda mapasamak pamasakit ko. Panakasakit ko. Pamasakit nga naramidam. Inaramid mo. Nga naramidam tumanin tsak to naramidam. Give me another chance. Please. Awanin ti another chance kanya. Naaramid mo. Maaramid mo tumanin. Nalalalo tumanin nga nasakit no gasawa tanton kat kastapay lang teramidam. So ang sinatan. Agsinatan. Kinunak manong naimi kat di magderakon nga ti malikod. Pukpuk kawan nak pa lang ni Rooney manong naimi nga baga nga nagsubli at kimsaan ako nga nagsubli. Nagawin ako dito'y balay man. Kimsaan nagkasardangan. Tawag na tawag. Text nga text. Do dawat manong naimi di another chance. Tinaramid ko. Imblock ko. Idi in-block ko isunan manong nemi o may dito sangot ti bisina. Rumor kam kini Hilda. Rumor sangot ti bisina. Sango adda isunan iti sangot ti eskwela. No agawid kami manong nemi adda isunan nga gururay. Liklikak. Ngem igawid nak. Mabaling ka tigang salita ta. Awan iti skin pa pagsalitaan ta Ronnie. Nalpasen ta amin ka na ta. Talaga ka din nga tinakmay ka ni another chance? No. Wala niya taramidam. Naulpit ka dila una yan, nga hangamangtad, iti another chance. Sika tinaulpit. Ti pamasakit nga naramid mo kat awan tupulos. Iti maitad kang another chance. Sardangan na kon, Ronnie. Kapatasan ka na ayatan. I don't love you anymore. Anong name sinardangan nakmitlain? Naging gayon ti maysa nga rabii manong name naladaw kami nagawid tadanas ken ginaramid mi. Awan ti mapalabas mi nga awan karga nga tricycle. Oh, di ka ti lugat. Huwag nasod. Nakasusunod. Kunak mo. At taksi dan, dati taksi ni. Taksi! Nagsarding ti taksi manong naming. Wow! Maribel! Gwapo ti driver. Gwapo. I hate gwapo. Kinuna nang impangig ko manong naming ti driver. Kinuna impangig ko ti driver. Naglugan kami na kit siyempre. Hoy, driver. Hanggang nga talyaw, kasta. Agmanayo ka. Pasensya kan, Mr. Pookie, nga driver. Masungit ita dati mestra nga gayam ko. Okay lang, ma'am. Damor nga sungit ka ta, damor mat ka napintas. Napintas. Ngam adadaman nga napintas. Nung pagarigan ta, saan nga masungit, nga umisem. Smile naman, ma'am. Oy, di nakpagpagunya na kasta, ha? Siya gayam ni Carlos. O, bibiyang ko na si sino ka man. Siya ni Hilda. Siya, dati gayam ko, masungit, itata, ni Maribel. Hi, Maribel. Ganda mo. Di nakpagpagunyan. Manong naming. Hindi tulod na kon takalpasan yung dagas na ni Hilda, manong naming. Ma'am Maribel. Okay lang kanya, kano masungit ka. Mabaling ka din nga, umay ka to pa siya rin. Kagurgura kay amin nga lalaki. Linong ko na ti boyfriend ko, ti ex ko, pamasakit, tinaramid na.
sa mong padapadayan dagiti lalaki ma'am. So nga oray maestra ka ket maysak lang tricycle taxi driver o may kanto pasyaren. Mabalin? Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pakasalitaan ni Maribel iti probinsya ti Ilocosur nga daytoy iti may kalima nga intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Oktubre. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 million Amazing Story 2025. Babaen kini Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Tingkay pagbibuyaan ket page ni paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Di kita buybuya, paki-share, paki-like. Ken kasama ten dusang kay pa nagpalo iti page ni paring Rey agpalo kay kuma. Ket no may upload dun dito yung video iti YouTube channel ni paring Rey, please i-share yo, i-like yo, kaya nag-subscribe kayo kumati YouTube channel ng Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Okay ba? Okay. Kahit kung ipalagip kayo sa nga duwalain nga grand finalist, tiurorayan tayo para 10th grand finalist ken 9th. Uno 10 ken 11 grand finalist. October, November. Dahil doon no December, or ganyan tayo nga replay, digiti grand finalist, tayo pakasalitaan na tap na ma-refresh, tayo panunot digiti board judges tayo, tap no danton pilyen, digiti mga abak. Yeah? Digiti criteria in judging, 25% the struggle of the story, another 25% the moral lesson, and the 50% listeners and viewers impact. Para iti grand winner amount to 550,000 ganaw. A grand winner 50,000 pesos. As tamat ang first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos. Kan maysa ng special award na amount iti 5,000 pesos. Adamin plake dagitay mga bak. Balak plake ti pamadayaw. Okay ba? Okay, ngayon. Agsuot kayo kung kumangam na pilapan aminen. Hintay man kablawan di kitay madamang agbibuya kada tayo ni Norelin Perdido Tamalay, ni Erlinda Pante Rosete, and the dumapay agbibuya. Di kitay aglalay, gagawin kamsat. Hintay ida i-acknowledge. Di kang kanayin aglalay. Iti video tayo kapsat dito page ni paring Rey. Yeah? Kada iti teaser, iti lagip tinapalabas, ken kastamatan, iti video, iti best letter of the week, ken best letter of the month. Okay ba? Okay, mangiganyan to na ito pakompleto nga pakasalitaan ni Maribel into no 12:30, ken iti agad ganat ito, iti lagip tinapalamas di Action Radio DCJ Silawag. I-share kung tumat lang kada ito nga page ni parang Rey ti programa tayo. Thank you man kani Novelin Ramos iti Palm Spring, California, ni Erlinda Pantirosete di California, ni Rosemary Ponteveros iti Misamis Oriental, Erlinda Stabilio ti Hawaii, ni Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Adela Manera, Marciana Balubal, nasabatan kini Arlene Tolero Soberano, ni Bobby Palada, Josephine Stango, ni Fe Ragocos Bacani, iti Manila, Paulina Balwalwa Bautista ti Waipao, Hawaii, ni Ruben Macho ti Sitio Uma Talingalawag City, Pambid, Glory Nueva, Estamos naging Eden Antalan di Singapore, ni Gilbert Pascua iti Los Angeles, California, Eileen Milanay Alvarez iti Singapore, Ellen Cadiz iti Kauai, Hawaii, Lina Taberos Suliman iti Madera, California, ni Ami Akuba iti Simi Valley, California. Kasama tayo ni Leia Cortez iti Eva Beach, Hawaii. Pagayam, padanandak intun madamdama, iti page nga Dear Manong Nemi, iti program ati nga Dear Manong Nemi,
Akikita dayto madam nama. Salamat. Thank you for watching.